4 سال د دەستپێکە هەیڤانیسانê xwedanê patozên çinînê dikevin di nava ceng û leza çaksazkirina patoz û direktoran. Amadekarî ji çinîna werzê sala nû. Asteng pir bûn di pêşiya hosta û xwedanê patozan. مشكلة مزن أبا مشكلة متشكي كرن قلقي جران ونتازة درت كبي ومجبورا بكرن تازة نتازة مجبورا بكرن إنه نينا بديلي وينينا إنه جيت شيتر هبي أنا مجدرك دي بينن وقت زانن كردستان ريا كردستاني قاعتي قرتن حلب نفس الشيء تشريا هيجي إنه إمكانية هبي وري سوري ده نمايا أفشان هيبة نمايا وصار دراسة قطعية وقدام قلقي التعبن حتى بيكتين واللي دودن وبا مصروفي جران بار مقشات ذكري حفظها هزارة خدي صار مكريش الهزارة فرقة يقلق وخزقاوة يا بار تازة جيبيا ما في بهاي جران جي كري ونتازة هنجوان خودان پاتوزان بیچارد من گوبر خوددان فروشنگهن آلاون بکار آنین. چرا آتخچیا دراسه کevin وکیلی ام قطعه جید کرد ام تینن او قطعه جی مانه معلوم انها نيف باقجي ام تینو صارتن بسمه القدينه وناقدينه يعني قطعه بار ما تكري ب 20000 ايصال ام تكرم شي صحفتي هزار رقم وعمال جي قال بهاجينا وني ننجي عمال جي قال بهاجينا يعني الشوفير ما قلتنا 200,000 225,000 خياط 660,000 رقم حقيقي وبيع 10,000 ورقه حقيقي بيع 200,000 ورقه حقيقي بيع 200,000 ورقه تشتي ما قال انا بخودي هما ام كتينه تدا ام مكاجي ام زم تواجي خلاص قشاط وياليها يبالي نهض 2,000 متكري نا حقيقي بيع ب 10,000 ورقه حقي بكر الفيديو هنا بيليان حقي وبيع 200,000 ورقه حقي شفيره 225,000 ورقه تراكتور ام تراكتور ايجار كن روجا ب 10,000 ورقه دابینکردنا آلاون چاکسازکردنê dibû cihê dilnerahetî cim xwedanê firoşingehan nexasim piştî dûrpêçkirina navçeyên Kurda. Helebê em bi Helebê re ştexilen taciran re wê ji me re secilînin ser dolar çiqasê wê de ji me re sebitînin û piştî tespîta dolar wê em ê pera ji were hewale kin çiqa meblexa me ji were hewale kin wê pere sîlam kin ji wê derê vê ca wê xirada rêkin ريكم بقي نجي علاقتي واجينينه حتى شحن 15 روج 20 روج حتى غراضي ما تجين قامش له جماعه ما يفيدي او جو جمرك خلدن يعني جمرك البيت دقت واف بها بينا فاغراتا تقاصد كلفه مجبور بدن وتامين حتى غراضي ما تجين فيدي ام سيريس صديق بيستوبين بيستقوافيسه ودي غراض بهانا ودي غراض تامينها واكي منينه وەک دیارە کول و گازندن خودانê patozan li Kurdistana Sûrî pir bûn û ew dibû sedem gobrojane dûrketên ji wî karî dibû. Gundê Mircayê ku dihat naskirin ku zêdetirî 100 patozî dixewand di dema piştî şoreşê ve ta îro roj ne zêdetirî 40 patozî ya 60 patozî tê de maye. Bi tevayî ji encama ku alavên wayê çaksazkirinê tune ne. Berzanê Hesên ji Gundê Mirca Ark.